Assalamu alaikum tuğanlar. Çaşlar şunday judemiş boladi. Bizde jamgır. Hazır Sankt-Peterburgdan Tverге ketip atam. Жүк дегенге кетіп атам. Hazır пустой машина. Машинаны көрсөтөйүн. Мына туғандар ушундай болгон машина. Прицеп жаңы. Свежий прицеп. Машина өзү өтө деле жаңы эмес. 2021-де. Не машина десеңер, мында болгон КамАЗ. Эми бул жүрөгү Мерседес да. Жүрөгү Мерседес, сыртын КамАЗ кылып коюшкан да, аны эмблемасын алмаштырып. Ошондой. Азыр заправка болуп атат. Ana 139 litr болып тұр. Bir илеп қайра қарайсың деділер. 139 болды дағы. Көрсетеді 139. Қалған бір көріп қойлап кемешін ол. Шындай дастар мына бензин соляркалардың ақшасын көрсетіп қойын. Bizde ушундай. Бул жерде бир аз кымбатыраак экен, Москвада буга караганда арзаныраак. Дизельный топливо 71 дейт. Москвада 68, 69 ушундай да.